standardno dobri. Standard iz Varvarina ima sve za grejanje. Iz nove ponude izdvajaju kotlove na peleti sa ventilatorom, nov i jeftiniji način grejanja i veliki izbor čeličnih i gusanih kotlova. Kao i do sada možete poručiti telefonom, robu dovozimo do vas u najkraćem roku. Standard iz Varvarina. Wow! Mam, Angry Bird sam sa sličicama! Potražite na svim kioscima! Stigle su Angry Bird sličice! Belmax Centar. Tu kupujem, tu štedi. Ljubav, jeste stigli? Da, evo i ja stižem, nego imala sam mali problem sa autom. Ali ništa ne brini, imam super člansku karticu Automoto Saveza Srbije koju si mi ti poklonio za veridbu. Zvala sam, momci stižu za 2 minuta. Ajde, ljubim. E pa baš ste super. I super članska kartica je super. Jel može jedan super selfie? Besplatna popravka na putu i šlepovanje u Srbiji i Evropi za samo 2000 dinara godišnje. Kad staneš, da nastaviš. Automoto Savez Srbije. U Kruševcu, Dom zdravlja, Sloga Medic. Najsavremenija oprema za dijagnostiku i lečenje, najbolji stručni kadar, korak ispred svih. Kompletni internistički pregledi, gastroenterologija, urologija, ginekologija, pedijatrija, hirurgija, neurologija, dermatologija, ORL, psihologija, kompletna laboratorija. Dom zdravlja Sloga Medic na zatvorenim bazenima. Put do vašeg zdravlja.